bia kamal kan Nuer online TV kejan gwasame bana riding mutware wiki sa Sudan ngut kan kono wonia mi jira mi jidit ka channel me gore jin bi subscribe kan Nuer online TV ko bi rwani tin ko de banu ngotin ka tungne internal be kula linge ki ler ko banu ka ye en ler ba linge jen gwasame chaja tanyo lesni security ka letre wich ka sa Sudan agenda na bana ling ler mo gwa medong goru o de jeling ka lode nasin kontinere ke sa Sudan ki tente wina ko ken ler chala de self ke ma yadi de no chana sila kwar gang ne ki kwar security ka chaka chol chaka jogano gang nas de je togre we ka sa Sudan chet ke ku malame cha yan pin ka gwa se chewa and point here ke self ke ma yadi che dol ka nas sila ji security kare we ka sa Sudan ka changa dit en la Friday ka nas la senior officer ke ne kon la kwadini chaga jogono de ka ngode cha yan binga kwimada mala re we ka sa Sudan de kana raslet rajamo rajmi cha kuin ke selfa ke ma yadit kan kwat la lat ke kwi gang re we ka sa Sudan chut kente no gwasme ban chut ken ban ka jek ramala chief defense force chala general Simon Santino Deng wol kana kwere merode ke kwere mala deputy general Gabriel Lam Dup Karadian mila inspector general dung police ni chala general Majak Akesh Malok Keramila director general Michal ke general intelligence bureau chala Simon Yen Makwach ramomo jaramadan en men cap intelligence bureau ki muktaban la muktaf intelligence namo right michalat banwe woniam andolan cha ka sholtin salfa ke ma yadit adol ko de witch gang ka de nal di altinte ka bonnet to goal se ka par ndin kon rew ka so Sudan de kana nokke de ka wore madame dane chala do ba mal ba jelaslet ka kwiko ne wan leave kan ni mandane chala do de security de arrangement ki las security kalat kini de kon la gang ko de kana de kan gang rew ka so Sudan chagoro de kana nok ramen la national security advisor nitud galwak mani me chakur nisal ke ma yadi che jogo nene che jogo no chinetia ko ba unified force ba jelon let ka kwi security ka re we ka so Sudan en mo chela de no ba de dialas let ka korni dang wel ngwan en wale e chenga ndar bakel kapay di ron kin ndaro diok chala do ka kor nin dangwel ngwan ba security ke unified force e chala de cha ngene wal ko de mal de jala let re we ka so Sudan chala do to ba jala let ka kor nin dangwel ngwan no mo mi chalat ka chalat bo to va phase ro do bo ba je to banitin no mo jeler dan chalat an kwi unified force me penjelet gwasi dan o me dan tele kwa ki tele yo antama cha yo cha ga je ka kor gwade payo ki kor jongda re payo antama chala do to ba ka laslet ci men chaling ta na dial konti la kwar security kare yu ka sa Sudan ka bonti goal tin kon ki pan tin goal tin kon te re yu ka sa Sudan cha jogo de yelar mde yela let ka kwiko ka ron kin daru nyadaru dungwan ba queen gwene ba je to kwa goro no ngot kan queen gwene kan ben de security ni dial ki de ni dial kon de we so Sudan de kan gang gorje auto ba la let ka kwiko telring modela to gwada dana wa milat ke election ke lat ka queen ka je ki queen gwene no mo chalat ci salfa ke ma yadi chana jo jo to mal jela let and security arrangement kala de unified force la de let ko to ba wich betel mi jeglel tokten ko jandana liep ka ba bon dialen contre ka so Sudan ki pan contre ka so Sudan ne me jela di yen linga ki security ka arrangement ki las gang let re ka so Sudan e liep ka ne dial ka so Sudan ko en security arrangement e liep ka o de unified for de jela let entama chala ro shi gwada ben ka konin dangwel ngwan balan misit ka no bayla let ajele de yen ngen gwaz mi jiram jirit ka channel wi goro jumbe nyone ko ken biata kamal